соҳаи боғдорӣ дар вилоят сол то сол рӯ ба инкишоф ниҳода дар ин самт тадбирҳои амалӣ андешида мешавад. Бахусус парвариши ниҳоли шафтолу навъҳои гуногуни он имконият дод, то ки боғдорон ба натиҷаҳои дилхоҳ ноил шаванд. Номусоидии обу ҳавои аввали баҳори имсола боиси афзун шудани ҳашароти зараровари ин намуди меваи донакдор гардид. Бахусус бемории сурх шудан ва печиши барги шафтолу бештар ба мушоҳида расид. Аз рӯи тавсияи мутахассисон, муборизаи саривақтӣ бар зидди зараррасонҳо яке аз роҳҳои асосӣ аз байн бурдани ин беморӣ ва эмин доштани ҳосили шафтолу мебошад. Ба шафтолу касалҳои печиши барг мегӯянд. Беши бар мегӯянд ҳамеҳо бисёр ҷон мешаванд ки он дар натиҷаи нами зиёд шудани нами шудани бодаҳо ва интихоб намудани накардани навъҳои бединӣ ба амал меоянд. ин печиши баргҳо охир ба хушшавии дарахт орда мерасонад. Чуноне ки деда истодем, дар инҷо ман бояд нишон диҳам ки мана ин печидани баргҳои шафтолие ки дар натиҷаи баландшавии намии ҳаво ба амал омадааст. Он агар нами бисёр шавад, агар он бисёр хуруҷ гирифта, дар охир чуноне ки мегӯянд гулҳо ба гулҳо гузашта ҳамаи дарахтонро нобуд карданаш мумкин аст. боз баъз ин ҳашаротҳое пайдо мешавад ки ба монанди ширинча яке аз ҳашаротҳои зараррасони ашади шафтолӣ мебошад ки он ҳам зарари худро мерасонад. ҳосили зардолу соли равон назар ба солиёни қаблӣ бештар мебошад, аммо бино ба гуфти боғдорон бемории рехтани барги баъзе аз навъҳо, сӯрох шудану нобудсозии ҳашарот ба назар мерасад. дар ин бора низ мутахассиси соҳа роҳҳои пешгириро тавсия намуд. зикр гардид ки пешгирии саривақтӣ яке аз омилҳои фаровонҳосилӣ мебошад. боз ҳамихе касалҳо дар зардолҳо пайдо мешаванд ки зардолҳо ба монанди кластербариоз, монолиоз мебошад ки он дар охир вай ҳам таъсири худро дар ба боғшавии ояндаи дарахтҳои ҷавон орда мерасонад. барои ҳамин ҳам барои инро пешгирӣ кардан бояд ҳатман муборизаи химиявӣ ва агротехникиро ҳатман гузарондан лозим аст. дар зардолӣ асосан ду касалӣ дар минтақаҳои вилояти мо ду касалӣ асосӣ мавҷуд аст ки он ҳам бошад кластербариоз ва монолиоз мегӯянд. Кластербариоз шикофшавии баргҳо, аввал шикофшавии баргҳо ба амал омада, охир омада ба ҳосил зиёни худро мерасонад ки дар вай сифати ҳосилро бад мегардонад. дуюм касали монолиоз мегӯянд хушшавии навдаҳои сабзиши яксола мебошад ки мана чуноне ки шумо дида истоед хушшавии дарахтони баҳои навдаҳои яксола ки онҳо дар охир омада ин ҳам бошад ба ҳосил таъсири худро мерасонад. бояд аз ҳамин ҷавонии дарахтон сар карда бояд ҳимораро мо бояд оғоз кунем. имрӯз дар боғу токгузорҳои вилоят нишонҳои касалии печиши барги шафтолу, маланиоз ва дар зардолҳои макраспариоз, касаспариоз ва нишон пайдо шуда истодааст. барои он ки мо аз боғи ҳосилҳои нағзи хушсифат гирем, дар давоми сол бояд дар боғҳо мо кор кунем. аз 1 январ сар карда истода боғҳоя баъди аврезка кардан бад бо маҳлули 3% ҳангоми плюс 5 градус будани температури шабонарӯзи ҳаво бо маҳлули 3% бардошти кизитос кор кунем. ин давом карданаш мумкин то 1 марта. баъди 1 март барои он ки ин замбурӯхҳои ин касалиҳоро мо дар танаи дарахтҳо несту нобуд кунем, аввал аст ки дарахтҳоя танаша бо оҳаки оба сафед кунем ва оянда бо маҳлули 1% бардошти кизитос кор кунем ё ин ки маҳлули бардостӣ мегӯянд. барои ин мо коркардҳои хушсифат гузаронем. тамоми ва шохҳои дарахт ҳам аз тана ҳам аз шох бояд бо маҳлули бардостӣ кизитос шушт. дар вақти ҳозира бошад чуноне ки мо дида истодаем, дар ин ниҳолҳо аз фунгисидҳо истифода барем. ин фунгисидҳо Радамил Голд, Импакт ба ҳам бардошти кизитос ва ҳам топ аст. фунгисиди байлатон бошад агар ба 10 литр об 20-25 грамм. агар мо импакт дошта бошем ба 10 литр об 4 то 8 грамм истифода барем. Радамил Голд бошад ин ҳам 20-25 грамм.
برداشت که خواست معلول 1% کار فرموده تمامی برگ‌ها و هم نقطه‌های سبزش این درختان رو شستن تا حتی تنه و ها رو شستن در کار. با همین راه ما این کسلی‌های تاثیرش یک مقدار کم کرده میتوانیم. зикр кардан ба маврид аст ки ҷамъияти дорои маҳсулоташ маҳдуди арши сомон яке аз ширкатҳое мебошад ки асосан маҳсулоти хушсифати тухмиҳо, заҳрдору ва дигар маводҳои ба кишоварзон заруриро дастрас менамояд. дар ҳамаи мағозаҳои он мутахассисону агрономҳо дастуру маслиҳатҳои саривақтӣ медиҳанд. ширкати номбурда маҳсулоти ширкатҳои намоёни пешрафтаи ҷаҳониро дар мағозаҳояш барои кишоварзон пешниҳод менамояд. برای اینکه درخت این کسلیش کم بشه، کسلی‌ها رو بتونه کنترل کنه، حشرات رو بتونه کنترل کنه، لازمه که کدوم زهردارو رو استفاده کنه و چطوری استفاده کنه، چطوری بپاشه. به خاطر همین وقتی که باغدار میخواد زهرداروش انتخاب کرد و مقدارش رو انتخاب کرد، مثلا نمونهش کسلی هایی که ما در شفتالو دیدیم و میخوایم براش زهردارو کنیم، یک زهرداروش اینه، ایپرودون کاربندازیم به شرکت گلسمه که برای چند تا کسلیش مصرف میشه. بعد یه حشره داشتیم شپشک و شیره شاخه و برگ میمکید. یه زهرداروی دیگه هم بود که ایمیداکلوپراید شرکت گلسمه. این برای حشره شفتالو، این برای کسلی شفتالو. بعد کسی که بخواد از ایپرودون کاربندازیم، از این زهردارو بخواد برای شفتالو استفاده کنه، 50 گرم از اینو با این ظرف 50 گرم از این میگیره برای 100 لیتر آب. حالا اگر کسی بخواد تو 50 لیتر آب استفاده کنه 25 گرم میشه. پس برای اندازه‌گیری زهرداروی خاکی از یک بسته به این شکل استفاده کنه، 50 گرم از این برای 100 لیتر آب. بعد برای حشره‌ای که بخواد برای شفتالو زاده شیره گیاه را میمکه و برای شکرک ها هم میتونه استفاده بکنه، از این 50 گرم با این 50 گرم از این رو میگیره، بعد 100 لیتر آب، بعد از این زهردارو به اندازه 50 گرم برای 100 لیتر آب. چون آب ما 50 لیتره در نتیجه 25 گرم. بعد داخل این بشکه هم نصف آب نصف. بعد اینو پودر داخل میریزیم، بعد اینو به هم میزنیم. وقتی خوب به هم زدیم، یه مقدار دیگه آبی که لازم داره روش میریزیم. اینو به هم زدن ادامه میدیم. این زهردارو، حالا زهرداروی بعدی، این زهردارو برای حشراتشه. این هم درشو باز میکنیم، بعد به اندازه 50 گرم از این داخل زهردارو میریزیم. این درجه داره، بر اساس همون درجه 25 گرم، چون آب ما 50 لیتریه 25 گرم اینم میریزیم، بعد به هم میزنیم، دوباره آب میریزیم، دیگه تمام. خوب که به هم زدیم، این زهردارو دیگه آماده است. میتونیم اینو ببریم داخل سمپاش بریزیم، بعد ببریم به درخت بپاش.